Биздин үй 11-кабаттагы пентхаус. Менин атым Рахат. Быйыл мен жогорку окуу жайын ийгиликтүү аяктадым. Жок, бул менин апам, мен эмес. Бул биздин атабыз. Түшүнбөй калдыңарбы? Мен башынан айтайынчы. Бул борбор шаарыбыз Бишкек. Тиги болсо биздин үй. Мына мен ымыркай кезим. Бул сүрөт бала бакчадагы кезим. Негизи биз 3-1 тууганбыз. Менден улуу 2 эжем бар. Бакуля жана Накуля. Анан үйдүн эң кенжетайым мен. Ал эми бул биздин бактылуу үй билебиз. Атам, апам жана менден улуу 2 эжекем. Улуу эжем Бакуля кореялык жигитке турмушка чыккан. Анын аты Дун Лимпё. Азыр алар Кореяда жашашат. Кызыгы кийинки эжем Накуля да чет элдикке турмушка чыкты. Анын аты болсо Абдул Сулейман. Алар азыр Стамбулда жашашат. Ал эми апам болсо мага күн сайын кана эми сен деле эжекелериңдей болуп чет элдикке турмушка чыксаң, менин бир тилегим орундалып Америкага кетсең, атаң экөөбүз бир күнү Америкада, бир күнү Кореяда, бир күнү Туркияда жүрсөк. Атам болсо апамдан айырмаланып. Болду, жетишет. Менин кызым кыргызга гана турмушка чыгышы керек. Менин неберелерим кыргыз болушу керек. Мен ошону каалайм. А мен болсо атамдын каалоосун орундатып кыргыз жигитине турмушка чыгууну чечтим. Анын аты Болот. Мына анын сүрөтү. Болот экөөбүз 1-чи курстан бери сүйлөшүп жүрөбүз. А бул уктап жаткан мен. Жок, силер күлбөгүлө. Коңурук тарткан мен эмес. Жок, Болот дагы эмес. Коңурукту менин сүйүктүү мышыгым Муйса тартып жатат. Бул кино менин башыман өткөн окуя. Мен муну жер тандабай, эр тандаган кыздарга арнайм. Таке, кызыңдын жумушун сүйлөштүңбү? Сүйлөштүм. Быйыл Семкайдан баштап жумушка чыгат. Каяка? Каяка? Жумушка. Сен окуңду бүтүрдүң, эми иштешиң керек да, кызым. Эмне мен? Атаңа чай кой. Сүт кошпой. Сен бүгүн негедир башкачасың. Деги тынччылыкпы, кызым? Айтсам урушпайсыңарбы? Эмнеге урушмак элек? Айта бер. Анда мындай. Мен турмушка чыгууну чечтим. Эмне болбойбу? Болотко бирок. Токто, ким ал? Кандай ким? Жем сен турмушка чыгам деп аткан ким? Обычный, хороший, пунктуальный парень. Оштон болот. Каяктан? Оштон? Кыргызбы? Ооба, таптаза кыргыз. Анда башкы сөзүңө жакса болду да, кызым. О Кудай. Мен эмне жазыгым бар эле сенде? Эмне өзүбүздө жигиттер калбай калдыбы? Ош билесиңби каякта экенин? Нумам. Токтотчу театрыңды. Оссагамда жердин түбү беле. Ош жака турмушка чыкпайсың. Эмнеге? Ошко тийсең, билесиңби сен? Пахта тересиң. Тамеки өстүрөсүң. Колуңан кетмен түшпөй калат, кызым. Эй, дөрүбөч.
Эмне? Болду дейм. Бул үйдө кожоюн мен же? Ну, пап. Сен аралашпа кызым. Апаң экөөбүз сүйлөшүп атабыз. Дөрү деп коет. Эй, ошол ош жакшы болсо, оштуктар чүйгө толуп алат беле. Бишкекти карабайсыңбы я? Көчөгө чыксаң эле оштуктар. Ашканада оштук, чайханаңда ош, базарыңда ош, кашарыңда ош. Эмне? Эми алардын албаган менин кызым калдыбы я? Эй, келесо. Ма сага окшогон келесолордун айынан элди жерди бөлүп Кыргызстанга болбой жатабыз. Бул деген Бишкек, борбор. Сен эмне местный болуп алгансың? Сен 30 жыл мурун арындан, мен Таластан келип студент болбодук беле? Мен ошо келесолугуман сени менен 29 жылдан бери жашап жүрөм. Сен ошко тийбейсиң. Макул. Тиесиң. Тийбейт. Эй, кандай тийбейт? Кызык экенсиң. Кыз бала бойго жеткенден кийин турмушка чыгат да. Акыры кызык. Ал оштукка тийбейт. Тиет. Тийбейт деп атам. Тиет. Эй, менин көзүм тирүүсүндө менин кызым оштукка тийбейт. Тиет. Тийбейт деп атам. Тийбейт. Тиет. Тийбейт. Көрдүңөрбү? Атам менен апама менин жаңылыгым жакпады. Амага болочок жолдошум кай жактан болсо дагы башкысы мага жакса болду. Кой, андан көрө бөлмөмө барып эс алайын. Ой, эми булардын талашы түнү менен токтобойт. Чын, мага ишенип койсоңор болот. Мен бары бир кызымды ошко бербейм. Аны сен экөөбүз чечпейбиз. Чечебиз экөөбүз. Мен айтып атам. Мен бары бир каршы чыгам. Кызыбыз Корейге эмес, Түрккө эмес, Кытайга эмес, Кыргызга турмушка чыгып атат. Кудайга шүгүр дейле. Кыргыздын санын көбөйтүш керек. Көбөйсүн. Кытайга тийсин, Корейге тийсин, американец, түрк болобу. Бирок менин түрүмдө никогда, не дай бог, ошко тийбейт. Ошентип экөөнүн талашы акыры бардык туугандарга жетти. Бул талашка акыркы чекитти тайнем койду. Токтоткула. Кызым өзү каалаганына тиет. Мына, ошентип менин тагдырым чечилди да, Болоттун туугандары ата-энемдин алдына кулдук уруп, менин колумду сурап келишти. Ке, конок, чайдан ичиңиз. Жок, рахмат. Чай куйсун. Болду, рахмат. Чайды иштек, рахмат. Иштик айланайын. Эмесе, коноктор куш келипсиздер. Сөз сиздерде. Эме, силердин үйдө бир гүл бар экен. Ия. Бизде бир булбул бар. Ошол булбулду гүлгө кондуруп кетсек деп. Туура. Кайсы гүл? Кайсы булбул? Сайрай турган. Эми куда? Я. Уже куда? Туган. Силер биздин кыздын колун сурап келдиңерби? Ооба. Причем тут гүл? А причем тут булбул? Ошода. Айландырба, прям айтыңыз. Жошу мен өзүмдө түз айтканын жакшы көрөм да. Неме, Жумаш? Оока. Баягы. Жумаш. Тезирээк. Бул биздин
Kiçinekey yinimiz bolar. Ha, yaxşı. Aylana, tezlik kıyıldı. Hey. Yeme salt boyunca içine jolun kılıp geldi gele. Şınak bala. Su tivesin deptir da. Tuğra düşünesiz. Saktıka korduk çok da ki. Yeme buna o $2.000. 100 bin son da. İyi. Yo. Açı basar. Ova. Bulem ne? Açı basar da. Yo bulem ne? Aç basar düşünüp adam emne bul. Oy. Yemi salt boyunca. Emi az bolsa da koşoğuz. Ova koşoğuz. Koşoğuz. Men azdığını aytkan jokmun. 2 jaş özleri tavışıptır. Baktılı bolsun. Men emne kızım baktın akçaga satmak bilem. Biz başkaça düşünüp alıptırız. Ova da batam. Bir minut. Taki. Kanatı çok kuş bolboyt deyip. Tuğra mı kudalar? Ova tura mı? Ova tura. Kuş bolboyt demekçi. Tuğra. Bergende alış gerek taki. Açıyor basar, açığını basatta. Ova. Hey. Emne olup otasın? Emne olup otasın? Taki. Emne olup otasın? Uyat emez mi? Emi sen özün makulduğunu berбедin bile. Kızım deli okusa kapa oluttar. Hey. 2 jaş tavışkan eken. Uşunday kudalar gelip otursa güttürbey içine malga bata vereli. Kanday deysiңер? Ova aylanay. Kana. Kana gelin bize. Ballar bak olsun aylanay. Ömrü olsun. Kuldumuz var. Hurmatlı konuklar. Akeler, ükeler. Kudagılar. Biz bugün kempirim eköz. Uğulumuzdu üylüp jatıp. Tuğanlar. Tansuyu! Биздин той баарына жакты. Өзгөчө апама той дагы, ош дагы жакты. Тойдун эртеси биз Болоттун үйүнө айылга жөнөдүк. Болот болсо айылдаштарына көрүнөйүн дедиби, же магабы? Айтор бизге лимузин заказ кылды. Карасаң жандын кычап жаап жатканын. Өткүн эле, өтүп кетет азыр эле. Билесиңби, бактылуу адамдардын тоюнда жаан жайт. Болот. Мен жаман толкунданып жатам. Неге? Мени билесиң да, силердин көп каада салтыңарды билбейм. Азыр үйгө барганда уят болуп калсамчы? Неге уят болмок элең? Эң негизгиси мен айтканда туура кылсаң уят болбойсуң. Үйгө барганда машинадан чөбүз, 3 жол жүгүнөбүз. Анан 3 кадам басып дагы жүгүнөбүз. Жеңилер чачыла чачып, оозуңа сармай салат. Анан үйгө кирип кетесиз, э? Унутканымда. Не болду? Элдер бата кылгандан кийин үйдү 3 жол айланып чуркайсың дагы, мен ыраазымын деп кыйкырасың. Менби? Анан менби? Бул туфлем менен кантип чуркайм? Ой, сен кызыксың го? Айтпайбы, о Рахмандын келини бизди тоготпойт деп. Шерменде кыласың го сен бизди? Мен чуркабайм. Өзүң билесиң да.
Құдай жалғасын айланып кетейін дедім. Құдай жалғасын. Құдай жалғасын. Жалғасын балдарым, өсіп өңгілі. Айтқаныңар келсін, қана оğlum. Bismillahirrahmanirrahim. Озыңда ач. Майдан озан. Садаға кетейін дерім. Садаған кетейін, майлы сүт. Қана алғыла мұны. Құдай жалғасын айланып кетейін дедім. Құдай жалғасын. Артың арты балава. Нанды алдар. Келе нанды маға ver балам. О мен. Балдарым, ömrüңөр uzun bolsun. Den soluğuңар çın bolsun. Uşul үйден өсіп өніп, bala çaqa gütüp, nevere jetelegen nasip kılsın. Amin. Қара балдарым, үйге кіргеле. Үйге кіргеле. Ay. Gelin. Gelin kayda. Emne oldu buğa? Ay buğa ne oldu? Ay Құдай, ay ne oldu? Ал жакта салт ушундай болсо керек да. Кайдан билейин? Ой, бизде деле мындай салт жок. Oy bizde de mınday sap çok. Салт жок аяндай мындай. Ay bola салт жок. Мен Oy разымын. rahmat aydan ayın. Мен разымын. Мен разымын. Ой сода болойын. Ay. Дагы бир круг калды. Круг дейт. Kırık kırığındı takta te. Ани. Алгыла. Экеле круг жетеби? Женелерсің, келінде келін кірген балдар. Кире чоңсукка дебеди беле. Gel gir. Kan baş. Қана келгіле, қана келгіле меймандар. Girgile balдар. Girgile. Aşıqışıp sүйüşүп берилген би жар-жарай, агарытууга алганын келин келди жар-жарай, эки жарды көргөнү элин келди жар-жарай, куттукташып урбулар тегиз кетти жар-жарай, аксакалындай калкан аталарга сүйүнчү, ак элечек жарашкан апаларга сүйүнчү, ак тилегин айтууга элин келди жар-жарай, агарытууга алганын келин кетти жар-жарай, жар-жарай. Takışkanlar mı? Dayar. Toy bitti. Bitene. Cizamı alıp koydun. Alıp koy. Мына. Ошентип мен дагы келин болдум. Мени эс алсын дедиби? Негедир 3 күн эч ким тийген да, жумшаган да жок. Мен дагы көшөгөмдү көгөртүп жата бердим. Анан келиндик кызматта башталды. Бир нерсе сурасам болобу? Сура. Силерде келиндер таң атпай коро шыпырат эле го? Мен качан шыпырам? Той жаңы эле бүттү го. Эми шыпырасың да. Саат канчада? 8деби, же 9дабы? Каяктагы 8де? Түнкү саат 3тө. Кандай 3тө? Эртең менен күн чыкканда эмеспи? Атам таңкы саат 4тө намазга турат. Ошондуктан ал тургучакты коро шыпырылып, daarатына суу даяр болуш керек. Үйдү айлантып чуркаткандай дагы алдап атасың, э? Главный нерсесин унутпа. Эмнени? Бизде коро шыпыруу жаңы келген келиндер үчүн өтө маанилүү. Ошондуктан алдагы кебетең менен чыгып албай, кичине көйнөк кийип, бутуңа туфли кийип алып чыксаң? Койчу, шылдыңдап атасың сен мени.
Ой, эч кандай шылдың-мылдыңы жок эле, серьезно айтып атам. Кошуналар көрсө айтпайбы? Тиги Рахмандын келинин нормальный кийимдери жок экен деп. Бизде сөз кылат. Жесеби жок келин экен деп шылдыңдайт. Анан да коронун жөнүнө шыпыра бербесең? Билем. Суу сеп алып шыпырыштыбы? Мен сага сууну айткан жокмун. Жан келген келин ырдап шыпырат. Ошону унутпа. Точно алдап атасың сен мени. Тамаша, туурабы? Мен сен алдап эмне кылайын? Бар жеңемен сура. Или апаман сура. Сен алдап жинди болуп турмунбу? Билем, мен ыры билбейм да. Мына. Супердин сайтына кирсең, медиа порталда жаңырлар бар, тексти менен. Ошондон бир далда ырдай бер. Koynumda sağınıç var, üzülböy senden güdür. Ümitim öçböy canar, yol karap öttüğündür. Koynumda sağınıç var, üzülböy Bizi gelin mi? Anne, hoşlandık değilsin mi? Ay gelin. Gelin? O apa. Жақшы салдыңыздарбы? Бастеке суу ысытып койдум. Рахмат балам. Сага эмне болду түн жарымында? Коро шыпырып атам. Тиги жоолугу жок ушу көйнөктөрүң мененби? Апа эми салтка баш ийебиз да. Ырдаппы. Жакшы ырдайт экен. Рахмат. Салтты сыйлаганыңа, бизди сыйлаганыңа чоң рахмат балам. Эми дамиңди ал. Шыпырыгыңды ташта. Бара кой балам, бара кой. Эс ал. Бар балам, бара кой. Бул сенин болотуңдун кылганы. Акмактанбай жөн жүрсүн. Эртең балаңа эскертип кой. Айтам. Биздин үйдө күндүз эшик шыпырылбайт эле, түнкү саат 3-тө эмне болуп кеткен деп. Эми кычыктана бербей жөн жатпайсыңбы? Айтмакчы. Бастеги эмне? Бастейт. Кумгандын же чөгүндүн таластыктарча аталышы. Бастек тамак. Я. Суюгу лимонад. Коюгу торт. Ушу жашка келип, ысытылган тортту биринчи жолу угуп атам. Мойнуңда кайбай жарашыптыр. Рахмат. Алтынбы? Ооба. Ушундайлар канча турат болду экен? Билбейм жеңе, муну мага белекке беришкен. Балаң турдубу? Уктап атат. Түнкү саат 3-тө туруп алып, коро шыпырган келин. Чайга кара. Балаңям кошуп бер. Аса шыпыр ташаса керек да, кампыр. Ай. Карыганыңды билбей, калжыңдай бересиңби? Чайыңды ич тезирээк. Өзүң да шыпырылгың келип турабы дейм да. Эй, кара элекпез. 60ка чыккан жигит ондой деп, э? Жигит эмиш. Бөрү карыса да бир койчолук алы бар дейт. Мына быйыл балаңды үйлөдүк. И. Карыс кооладан кутулалык. Анан эмки жылы сен үйлөндүрөбүз. Эй, кампер, мен үйлөнсөм, сенен сурабай эле үйлөнөм. Үйлөн.
Тамашалап койсо бир жолу элирип кетесиң да. Ке балам чай iç. Köçede жаш кыздар 60-тагы чалдарды изеп жүрөт дешеттер. Жүрсө жүргөндүр да. Kim bu? Ой, ким дебей туруп барып карасаң? Режимби. Ушулар эле жетишпей аттыле. Келin Ece, keliniz, kelinler. Konak geldi. Gelin Ece, Келиңиздер. Gel Gülbü. Кандайсыз? Кудай жалгасы болду төбөн көккө жетти. Садака бол оюнда. Көрдүңдөр бесиңди? Көрөм деп келгенден кийин жеңеңди. Бул сизге жеңе. Рахмат. Кана Ece. Отурасыңар. Жүрүңүздөр эми сөрүп өтүңүздөр. Kelinler. азыр. Балдарым. Дага кандай? Ой. О, kızım durdun mu? Gel koy. O ananay. İlava. Azır apаңа барабыз. О, апаң майдак болгон жерден чыкпас болдуга. Быйыл күн катуусу. Эмне дейбиз? Жай экен да. Туура. Муну ал. Ай кызым. Чоң үйгө кирсең, жаванда нават бар. Ликапка салып ке балам. Макул. Эже, чайдан ичип олтуруң. Нанга караң. Жаван нават ликап. Окуулар кандай кызым анан? Жакшы дагы. Качан бүтөбүз? Кийинки жылы буйруса. Жакшы. Жаван нават ликап. Жаван комодтун түрү. Нават кант кристаллы. Чал кемпирлер сүйүп ичет. Ич өткөккө өтө дары. Ликап орусчасы тарелка. Дагы бир аталышы жалпак кесе. Ой, келин. Эмне болду? Мен азыр келем а? Сен каяка? Жеңеме да. Жеңем эмне болду? Кел кыз, жаван нават ликапты таппай атам. Мына Турбаева? Кайсы? Ой, ушул да жаван. Ушу? Ооба да. О, кандайсыңар? О, кел бала. Отур бияка. Келе кой өт. Бала бакчанын директору болушуң менен ука. Ушу должность биздин партияга тийген экен, иштеп атабыз. Иште. Жакшы да. Нанга кара Биздикилерге бала. окшоп түрмөдө отургандан көрө иштей берсин да. Үй сага түрмө болуп калды эми? Каякта жүрөсүң? Секин бала, секин. Чында Мен жеңе. чакырттым аны. Саубай турат. Азыр келем деген боюнча жок. Катуураак кармадан. Илгери атаңар 3 катынды жөнлө титиретип турган асылер 1 катынга да күчү Эй. Азыркынын 1 катыны илгеркинин 5 катына тете туурабы? Мэ, кызыңда уюңду саап, тирилеңди кала. Мен барайын эже. Боптур. Биз жака да өтүңүздөр. Амайлы өтөбүз. Жардамыңар Курут атала жасап коём. Боптур эже, боп. Мен да барайын. Аке, ашарга өтүңүздөр. Үйдү баштадык. Ооба, өтөбүз. Биз барабыз. Эже, компьютерден алың, компьютерден. Нават алып келin керек ма, балам? Эже наваттан салып ичим. Ашыңарды тездетип алып келе бергиле. Макул. Жүрү. О, келин эже. Ha, geldik. Toy bütelekti. Gelindi uzaktan alsak toyda uzak bolat eken de. Selamünaleyküm kaka. Gel Döperes. Ben sizge kaçaysam Döperes dövüngdüm. Döperes deydi, Döperes. Дөпіраз. Ақылы бир астайқы, көп нәрсеге баам салбаған адам. Aka, үшін терсеңіз бір күн жауан болады да, aka. Neyin durayın, meni korkuttu da. Vurып bakayım. Gel trapkanı beri. Al ana benzindi. Neye geldin? Hey, men sağa aytıp atam, neye geldin? Ne iş gerek oldu da? İyi anan. O Bolot'un ayalındayım.
Ayal alam men dagı. Bolotun ayal jaktım aga. Gelesi Bolotun ayal degen 1 milyon turat. Var mı milyonun? Var. Kana? İşte tavanda. Kayaktan işteysin. Bişkekten. Bişkekten seni gütüp atat. Dordoy degen bazarga barsan çoğun taçkalar döper eskelet dep atat. Anda men yerden akça iştep tapsam Bolotun ayalını alıp bermeysin maganda. Döperes, Bolotun ne olat? Bolot жаңал olat da. Жаңал olat. Andan göre men ayalımda al. Sağa gemi var. 200 minge berem. Koyunçu, sizdik mağa çakmaydı da. Nege? Sizden fkusumuz çok da. Fkus benen anda işin var sen, Oşa fkus benen yaşap жүрбөз. Nele mağa izvasettas. Hatta bunun ucu orça süyle başladı bu. Aldıyı sıkçanda. Siz adam sensiz beleşmem. Mende dile çürek var. Ukam. Çüreğin sen. Meni qara. O alып бербеген катынды мына мен сага алып берем. Onu кетменде алдағы тиги топырақты жайып суу куй. Эртең ашар кылабыз. Уктуңбу? Аны бүткөндөн кийин шалыбызды отойсуң. Мен сага 500 000 сом берем. İşe ne olur? Ал жетпейт. Ага чейин Болоттун катыны да мага окшоп арзандап калат. Барамда, мага акча алып бер. Эмне сага катын алып оңой бу. Жок чын. Кыз, мен биринчи жолу ашпас канытам. Уят болбосом эле болду. Уят болбос жеңе. Мен сизге үйрөтөм. Анан сиз мага үйрөтөсүз. Эмнени? Мен жигитим көлдөн болот. Алардын салты кандай? 5 бармакты кандай жасайт? Ошолорду үйрөтөсүз да. Мен сага 5 бармакты саганды үйрөтөм. Сен мага ашпастанды үйрөт. Жеге! Жеге! Kime? Men Robert. Ne o? Kartoşka alıp geldim. Katın. 5 soğuk yaz koyla. Katın. Çıkay sen aç şu pazarın geliptir. Neydi? Kim? Döpem. Çürüp koy aşağıya. İyi beçara okam rahmat. İşte kıvaz jege. Ben işitip ötkaz turayın jege. Anan jaz koyamaz jege. Kabıtırmayız. Ай жакшы бала, эми адам төгөнгөнсүп сен алдайлыбы? Андан көрө тиги топуракты жебейсиңби? Эртең ашар болот да. Чуңкурга суу толо элек, түштөн кийин толот. Ала. Болуптур, түштөн кийин келем ала. Ооба. Ушу бечараны жаман кыйнап атасың да. Эртең жиндилик салбаса эле болду. Бардыгын өзүң баштап коюп, мага шылтап турасың. Менби? Анам менби? Нең турайын. Gelin aştanan vap taptır. Kaynenenin kamırınan deyt. Çay için. Gelin, çay yap ke. Min kıyalı fın. 5 minut. 5 minutda soğuk жаңылыктар. Саламатсыздарбы? Сиздер угуп жаткан Мин Кыял ФМ радиосу. Кезекте жаңылыктар. Кечээ Кыргыз парламенти 2 айлык өргөйгө таркашты. Ош шаарында 3 көчөгө жол чырак коюлду. Шаар бийлигинин айтуусуна караганда, ар бир жол чырак 1 миллион сомдон туруп, шаар бюджетинен 3 миллион сом бөлүнгөн. Эртеңки күндүн аба ырайы менен тааныштырабыз.
Батыштан келген шамалдын ылдамдыгы 9 Hey Dökü. Kırıtın. Hey Dökü. Hey. Hey. İştemeyiz. Ya anne oradasın ya. Bunu da oyuk ayakta eken ben jakşı bilem de. Ya sana aytdı öyle. Tepşeri şaka. Ne alasın tepşini? Tepşi, tazik, çara, dagı bir atalışı, lagar. Ana, suya sal turan şaka. Yağının gitmeyen bolbay kalgana. Balay. Tepşi alıp gel. Hazır baratam. Gelin. Tepsini berip koyçu. Geçe özü koygan benzin bar bolçu. Çöpkö tökpöy başka jaka tök. Bigire kırıklatı. Samandan koşsana var. Samandan gövrük koşkulay. Bol otar. Samandan gövrük. Bigire kırıklatı ben sana. Kana. Baldı. Şu toy kızday. Koluna içtiği sele elde cumşay başlaydı. Özü gıyratıp kokuz. Balon. Yukurdap gelç. Az. Bol tez. Samandan. Ama kişilere kısa kişilere ya. Burada çok olmuyor. Haydi dur. Cumaş ne oldu? Ey kaçın. Karaçı. Yarıldı. Baskıla baş. Ne oldu? Başka. Karaçı. Cumaş. Başka. Ne oldu? Doktor aka, jakşılebi. Jakşıle. Arkasına 2 mık kırıp kettir. Hazır barganda alıp koyabız. Katın. O canım. Jaman aytpay jakşı jok dey. Eger birdeme bolsa maga razı bol. Anday demeseniz. Ballarınızda oylasanız. Kızgı ekensiz da. Hadi jakşısın. Korun gonga korun döper astına karma. Anday bolgol menen jüregi taza valla. Hem ne diyor otasız? Birinci ölümüz. Anan giyin görüyoruz. Döper askat diyen mi? Başkasına diyen mi? Doktor aka. Azırkı ayallardı gördünüz. Hep de bir bela kılıp aman alıp kala gör. Jakşılı olup kalasın jakşı. Meni geçirip koyuңuzчу. Men tualetke bilbey tөгүп алып турмун. Emne? To'xtasаңар. Butumay. Kantet? Ne oldu? Ya. Neyle atasın? Ya. Жөнүлө. Qanday жөнү? Айтпайсың? Апамды сагындым. Апам сагындым? Койчу. Мени карасаң. Сен эми бензинди атайлап туалетке төкпөдүң да. Апамдар барып келишти больницага. Жимаш экем жакшы экен. Кей үрбе чага. Баары жакшы болот. Маанай жеңем карап жатыптыр. Балдем. Рахат. Мени карасаң мени. Мени сүйөсүңбү? Я. Сенчи? Сөйттө жүрсөң анан айтам. Уяты жок десе. Мен уятым жокпу? Өзүңчү Эмне? Түнү менен уйку бербей, коңурук тартып чыгат экенсиң го? Менби?
Anam menbi? Sen. Ne? Komnatan jildetip çıgatam. Sasık dese. Sasık dep koyday. Balkim oşol жылдар өзүңдүк болуп жүрбөсүн, iya. Жөнчү. Canım gelçi. Болот, жөн. Келчи. Апамдар уктайлык. Уктайлык. Азыр уктатабыз. Bolot deyim. Ow. Vay maşina dayar mı? Ova. Bas şurayı da. Şoqtama oturgula, ha? Mayli. Gelin. Beri kara balam. Biz tomponu çıkarıp geleli balisadan. Sen baldarını karap, darı sarı soyup ver balam. Makul. Mayli. Darбыз дейсиңерби? Ооба. Алла. Жеңе? Siz ne oldu? Siz жомок билесизби? Жомок? Мен атамчы көп жомок бет. Азыр силерге жомок айтып берем, э? Илгери. Bir ayıl четинде токой болуптур. Кап-кара түн токой. Ал токойдо ачыдар 3 баштуу момдай чоң. Анан ал дайыма айылдагы сулуу кыздарды уурдап кетет экен. Аларды куткарганы эч ким барбай коет. Себеби токой түн караңгы болуп өтө коркунучтуу экен. Рахат! Canım! Döperas, canım beni kutkarganı geldin mi? Oha! Canım! Ben seni kutkarganı geldim. Döperas canım, bul tokoydan git. Nege? Bul jerde acıdar жүрөт. Acıdar! Acıdar! Çık bul jaka! Çık! Jekke süleşiz! Ey, sen kimsin? Bu kim? Ey, sen kimsin? Ben Döperaz. Ey Döperaz, bol jerde emne kılıp жүрөсүң? Ben rahattap ketkeni geldim. Rahatты. Döperaz. Canım beni kutkar. Geliniz çay içesip mi? Hey! Kayaka? Kayaka? Senin uyun bir yakta emez, bir yaktağı. Ay. Selamünaleyküm. Gel Döperaz. Ne yapıp geldin daha? Siz de var geldim. Ne? Siz de var.
Siz de var. Siz de var. Kaydan julup geldin ana? Jaman var eken aka. Buradap geldin mi? Çok. Burada öyle aka. Ben sizde vardım. 3 yol bakırdım. Kimdiki? Kimdiki? Hey, kimdiki? Ne bakırsam hiç kimin çıkmadı. Abkeler. Ne kılasın hemen bunu? Cengem öğrendim de aka. Cengeme? Radyodan ayttı o. 1 milyon dedi o. Nereye? Azamat. Yaktı aka. Setafordu kay yerden alsan, o çocuk alıp barıp ilip geldin. Bumba! Çok! Çok oldu en arada. Nene vurdun eskene. Hey, butun sakaysın. Setafordu orunu alıp barıp özün de ilip gelin. Özgür aytılar ko. 1 milyon som dedi. Buraya enke sepet. Ya setaforundu senin. Ekice şebeslerge. İşgeri takıl bir Çok oldu adam. Çapak. Durayın katını. Döpen gıtır joluklar otur. Çapak. Katu ile. Anna. Hamırdı kança ilesen oşonço jakşı da kızım. Mana kelindik kurs da baştaldı. Professor canımda. Ay gelin. Uydu sağlaysın mı? O gelin. Kuduktan bir şeylek su at gelin. Ay gelin. Tandırga ot koy. Ay gelin. Nan pişse tandırdan üzüp gelin. Apa mana nan üzüp geldim. İyi belim ay. Nan üzüp geldim. Ah geldin be. Nan alıp geldin be. Ava. Az sadaqa olayın. Abi bu ne? Nan? Nan ekenin körüp duram. Maydalap turap kelgenin emne. Siz üzüp gel demediniz be. Oy ben seni mındakıl üzüp gel degen yok munda. Men tandırdan nan üzüp gel demedim be. Karaçe mi? Bu ne degen nerse? Kokuy bu ne karaçı oğalığın turbayı. Ay bir o surap koyboysun bu. Kantem, kant üzüm, kantim cavam de bir o surap koysun bolboy bu. Men turamız düşünüp alıp durum geçir koyuңuzчу. Emne öyle otasın bu? Öyle balam. Men aytpaganda sağa kim aytat? Men üretpegende sağa kim üretet balam? Sen jakşı bolsoň, men jakşymyn. Kaynenenin kamırından de beker aytpayt balam. Mıntip bir oz menin aytkan sözümü göz yaşыңды kurota versen, kançagaça tütöt göz yaşың. Gel, жақын oturşu berak. Gel koy. Gel жақын otur. Kolunu ber. Men da kelin bolgom. Kayneneň ele uşul boydan asmandan düşüp kaldı deysin be. Men da kelindikten azabın tozoğun tartkamın. Jana Gülbün apası var go? Ejeň. Ağlan aldığında bir aktele kalat da balam. Ot menen kirip kül menen çıkışıyoruz al kezde. Düşün otasın mı? Şondoy. Aytkanım degenim bu seni jakşı bolsun degen ele tilegim. Muna apam ramatılık aytkan ele Kırgızdın tukumunu 4-5 ayal alsa dele erkek köböйт albayt. Kırgızdın tukumun ayal zatı köböйтөт dep. Oşonluktan ayaldar aman esen boluşubuz gerek. Ayaldar ıymandуу ınsaptуу boluşubuz gerek balam. Ayaldar erkekten söz talaşpay, tör talaşpay, üy bülönün kutun karmaşыбыз gerek balam. Iylaba, ekinci ıylavagın, sen menin kelinim emes, kızımsın. Kaynenemdin sözünü uğup oturup, kayсы bir günü men dagı
өз келиниме ушул сөздөрдү айтам деп кыялдандым. Бешенеме кайненем өз апамдай мамиле кылып тарбиялай баштады. Мен андан көп нерсени үйрөндүм. Буйырса, дагы үйрөнөм. Бала, эмне болду? Ей, абайлабайсың беми. Бутуң сыйрылып кеттир, карачы. Каторото. Кап. Этият болду. Бул велосипедти тепкенди билген гана киши тебиш керек. Сиз велосипедде аласызбы? Ооба. Мен өңөрүп тебиң чанда. Кошуналар көрсө эмне дейт? Жеңе. Басыңчы. Vay. Mınanı qara, vay. Mına bayaq Rahmanның kelini, vay. Vay, doğru. Үйгө бирөөлөр келген окшойт. Тынччылык болсо экен. Келиңиз. Жакшысыңарбы? Каякта жүрөсүң? Gelin, şeytan araba. Geldin betin kantip karayım. Ben bilgenim. Getir bunu, getir. Ay Beti. Мен сага айтып атам. Каякта жүрөсүң деп атам. Мени кечирип койгулачы. Ой, печиримиңди токтот. Гүлбүнү күйөөгө алып качып кетиптир. Эшикте жуучулар олтурат. Бар тез кийинип чык. Артынан барасыңар азыр. Чурка. Кайда? Кайда? Күйөөгө да кайда болмок эле. Кел велосипед. Бар кийин. Азыр. Сөйлүйгөн бадырың баш. Коюң чеже. Болушпачы. Ой, бол дечи. Чыгат эме же. Барчы эми? Чыгат эми азыр.
Ой, турчайланайын аялдардың сөзін аңдыбай. Ей, şu біздің еркектерчі. Ей, мені қара. Барғандан кейін өзің айтқын. Чүйлешкенім бай еле, тігінде еле, мінді еле дей тұрған болса, апаң айтты деген. Көчігін қысып отырсын деп. Мақұл бұ? Оқусы не болады же? Bu ел бүтет қо. Оқусы. Оқусы күтіп тұрады. Hazırkı жаштарды жөн қойсаң, 30-ға шыққанға чейін жүре берет қарадалы олышып. Түшіндің бе? Ей, түшіндің бе? Түшіндім әже, түшіндім. Ой, бол дечи ботам, бол дечи. Ай, келін, бол, тездет келе. Ай, шықпайсыңар бертерек. Болдың бу? Болдым. Мені қара. Барғанда о жеңеңдің айтқанынан шықпағын. Барын ұққын. Мақұл бу? Омин. Ке, омин, ей! Омин. Қана жақшы барып келді. Омин, Аллаху акбар. Аман есен барып келгілі. Тұрғыла, болғыла. Тезірек барып, тезірек келгілі. Барғыла. Есіңерден шықпасын. Ова еже болып тұр. Мәйлі. Барған жерінен бақтапсың. Айтса айтпаса не қылайын еме. Пешенесі. Жақшы жерге түсті. Жақшы жер. Жаман жер емес. Негедір ойларым чаржайды. Бұл Гүлбенің тағдырын ойлап атқаным ал болса керек. Анын өзі жақтырған жігіті бар еледі. Емнеге мындай болушы керек? Емнеге ал жөнінде ешкім ойланбайды? Жоқ. Мен аға жардам берішім керек. Бирок кантип? Мына әке чачық. Жеңе, меймандар кеп қойдырсай? Ай, келішті, жүрің жүре. Келішті ме? Ака, меймандар келішті. Келіңіздер. Түшіңіздер. Келіңіздер. Қандайсыздар? Жақсы жет алдыңыздар бі? Жақсы бені. Жақсыңар. Бұл жаққа чайға келіңіздер. Жақсы бені, қандайсыз? Қызға жолу қалалы дедігілі. Бұл жаққа табаққа кіріңіздер. Чайдан аны içербіз. Мейланда. Қыз бұл жақта. Жеңу. Қантетін ол? Апасының аманаты бар еле. Біз айтып алсақ, сіздер шығып тұрасыздар ма? Мейлі. Шырақ айтсақ. Жүріңіздер. Қызай. Азыр сөйлешөйсің. Басшы мындай. Отыр бияққа. Отыр. Отыр мындай. Мен ұқ. Сенің апаң че, жігітін да, оқусын да ойлай, қыз шу жерін қысып, бұл жерде қалсын деді. Қаласың. Жеңе бұл баланы да танып айткен, сөйлешкен жігіті да бар. Сен қыпчылба че, барбыз әлі үшінтіп танып айлы келгенбіз. Жеңе, қызды алып кетелі. Апей! Ой, бұның ем не дейді? Апасы ем не дейді бізганан? Жеңе, оқсаңыздар мені? Жоқ дедім бе, жоқ. Сен емне апасын айтқан ұққан жоқсың ба? Эми уғып қойсаңыз сұраныч. Уғы әлі қойғылач эми, сұраныч. Айт. Мұның точно $1000 ба? Ова жеңе, $1000. Маға жеңе. Мен саған мұны ескім болады, бұл деле $100. Biz işe çıkıp geleli. Mayli. Dayarsın mı? Dayarmın Cemil, dayarmın. Anda başladık. Oy жүрегім. Oy жүрегім. Oy жүрегім.
Бола тур. Болың жеңе, тезірек кетіп қалалы, болың жеңе, болың дейм жеңе, болың қатырақ жатқан жеңе. Болды, илева. Қорқадым жеңе. Қорқпа. Апа мені өлтіреді. Сені білбейм, бірақ мені точно өлтіреді. Чештік үстіңдегілерді. Hazır Бишкекке таксиге салам. Жігітіңе барын түшіндір, ұқтың ба? Сен мені ұғып атасың ба? Жеңе, мен болмай қалдым. Папа! Сен білең! Қаяқтан деген қачым. Біз қачқан жоқпыз. Biz maşık otağız, arıqdayıl деп. Динара! Maşığım. Ayağıma sen beni bana atarsın жеңе. Ölümdü göreyim bize. Тоқта! Итейген арбақта сен. Менің семізгенімді сен көріп қалдың ба? Ұрың жеңе. Қалың жеңе. Азыр вкусыңды сеніп Çocuğuna sattım. İskeletmesi. Жеңе, апам мен анан кечиреби? Ой, кечирет да, болды. Болды, чиле ач. Такси таз бол, кечкирип кетет азыр. Мындайыраак турчу. Мына. Бишкекке? Ооба. Қанша сом? 1,5 сом. 1,5? Ооба. Мейлі, отыр. Жеңе, апам өзіңіз түшіндіріп қойыңыз да. Түшіндірем, ооба, отыр. Түшіндіріп қойыңыз. Мына, жол керең. Жақсы жетіп ал. Жеткенде чал, мақұл бұл? Рахмат, жеңе. Ештек емес. Жақшы іш болуды кәмпір. Аны бір айтасың бе, екі айтасың бе? Бары жақшы болады. Азыр ечен келгенде көресің жақшы болған. Асманын таштап үйсе де бүтті де. Gülşahir Rahman! Oy! Uşundan görüp ölüp kalsamçı. Bu ne degen şermendeçilik aylanayın kuday. Benim tüvüme uşu jeteme uşu ha. Min öyle panik var totas. Söyleme sen, söyleme. Ya söyleme. Söyleme. Hazır uşu bağrı vardı kolu karga ölü veremezdim. Boldu deme. Jonathan çarlaşma. Ne kıyıklasın? Eldim betin kattım karay ukaklaydılar. Öz kızını baktısını özü kıydı demeyi mi? Ne bela degen gelin algan sigara, ne bela degen. Men çıday albayım başka. Ece. Uşunun barın kılgan. Sensin. Ооба, мен качырдым. Анткени сиз кызыңызды жакшы тарбиялagansыз. Сиздин сөзүңүздү эки кылбаган үчүн. Өз сүйүүсүн айта алган эмес сизге. Сиз деле убагында сүйгөнсүз да туурабы? Мына мен Болотту сүйгөн үчүн апам тийбейсиң десе да Болотко тийдим. Ушул жерде өз бактымды таптым. Эмнеге улуулар ушундайсыңар силер? Түндүккө тийбей, түштүккө тийбей деп эле бөлүнө бересиңер. Биз бир элбиз. Бизге Кытай, Орус, Түркү, Кыргыз болуп бербейт да. Мен деле сиздин кызыңызды жакшы көрөм. Ошон үчүн ага жардам бердим. Керек болсо, алып качкандарга да жакшылык кылдым.
Себеби азыркы зала качуу менен түшкөндөр 7 жылга соттолот. Мени кечирип коюңузчу. Мен сизди керек болсо өмүр бою сыйлап өткөнгө даярмын. Бирок кызыңыздын бактысына тоскоол болбоңузчу. Мени кечириңиздер. Мен де кетейинчи. Акырын көрбөй кетип кал. Ооба кетип калайын жеңе. Тез. Mına sağa gelin. Ne oldu? Adam urdağanға 7 жыл берет деді ғой. İyi anan. Anan. Murun koy urdağanға 7 жыл берчиле de. Koy menen kızın qanday ayırması var ekan? Ben emin sizge koy görünüp kaldım mı? Koy akıllaşmay, bargılaç uyuңөргө. Ketkile. Silersizden manayımız çöküp durat. Kampir metkanda kılgılar. Jürögülü. Getse gettele kalam. Mayli. Getile get deydi. Jatıp ala Kutunuz turgan deydi deydi uartıkına. Bas. Jatıp ala turgansın. Selim ne oturasın? Bar jönü. Dur. Jatkıla. Ağım ne kıykırasın? Oy Selim ne oturasın bir yerde? Meni kechirip koyчу. Men ашыкча сүйлөп койдум окшойт. Эч нерсе эмес. Керек болсо мен сени дагы сүйлөсө экен деп аттым. Кой. Барып тамак жасайын. Болду эми, олтур. Баары тоюп жатып алышты. Биринчисине Гүлжамал эжемдин ашын жедик. Десертине сен тортуң жедик. Бул жагын аш кылып алалы эми. Бар, төшөгүң сал да жат. Sen düşünüp koyçu жоқ дегенде мени көрүп атасың го барын тең. Аялдардын баары эле ушундайсыңарбы? Кандай? Мындай 300 дейм да. Мындай карасаң аккуу сүйүп каласың. Алгандан кийин кайра мындайынан карасаң ажыдар, жүрөң түшүп калат. Мына эми мышык болуп отурасың. Чөнчү. Адам боорун орутуп. Кечирип кой дедим го. Сен мынтип отурсаң, мага көп жолу торт жедиресиң го. Койчу. Бар эми. Свет өчүр. Кайсы? Мына, экөөсүн бириктирип кармайт. Эки жагын бирдей кармап туруп, түздөп туруп, айланта бересиң. Илгери биз өзүбүздүн көйнөктөрүбүздү өзүбүз эле тигип алчубуз балам. Эми азыркылар кичине чоркок болуп калбадыңарбы? Эй! Үйдө бирөө барбы? Эжем келген турбайбы? Келиң эже, келиң.
келиң, жине болам буларды. Кандайсыңар? Жүрө отурасыңар. Аман есен. Келиңиз. Келиң. Чуқур. Эч нерсе болбогондой тосуп алганын карасаң. Мени кечирип коюңуз, чече. Сени кечирбей атамдын башын кечирем бе? Характериң кудду өзүмдө. Бар эми, чайыңды алып кел. Чайдан алып кел. Кой. Эй, келин. Мени кара. Дагы бир жолу ушундай кыла турган болсаң, тиги сулуу тилиңди жулуп коем, уктуңбу? Түшүндүңбү? Түшүндүм. Бар, чайыңды алып кел. Келиң эже. Амин, Аллаху акбар. Жакшы, бар, жакшы. Бу эркектериң га? Эркектерим базарга кетишти. Болот менен Рахатты эртең Бишкекке жөнөтүп жатамын. Жумуштарына барсын. Иштесин. Иштебей ана. Не ботам, не болду? Кызым, эмне болду? Майдын жытынан жүрөгүм айланып атат, апа. Кудай. Сүйүнгүлө келинибиз кошпойло турбайбы? Оозуңузга май. Жүрүңүз эже, жүрүңүз. Жүрүңүз, садака болоюн. Суук көздөн Кудай сактай көр, айланайын. Ош садака болоюн, тегерелип эле кетейин сенден. Садакаң болоюн десе. Өйдө бол. Ооржу көтөрбөгүм балам. Ооржу көтөрсөң болбойт. Нанды кайненең өзү эле жабам. Өзүм эле жабам. Өзүм эле жабам. О, катты деле өзүм бушарам. Ойланайын. Өзүң жакшы сезип атасыңбы балам? Ой, кайненең менен кайнежең сенин артыңдан жүгүрүп жүрсө, жакшы сезесиң агам балам. Отура кой. Эмне жең келип жатат балам? Билбейм. Муну билиш керек. Муну талгак дейт. Талгак? Эмне көңүлүңө туура келип жең келсе, ошонун баарын жеш керек балам. Себеби мунун баары керек болот ичиңдеги балага. Мен илгери болотко алмага талгак болгом. Кагылайын, мен айтасың. Мотоциклдин түтүнүнө талгак болгом. Экинчи баламда болсо, аттын тезегине талгак болгом да. Атканадан чыкпай калган тезек. Энелерди карап, мен дагы жакында эне болом деп кубанычым койнума батпай жатты. Бул мүнөттөрдөгү менин сезимимди сөз менен жеткизе албайм. Мен бүгүн бактылуумун. Мен аял болуп жаралганыма бактылуумун. Биз дагы шаарга жөнөдүк. Чан дүйнө меңшерилип, ушул куттуу чогуман айласыз кетип баратам. Отурасыңар. Ооба эже. Тиктешип коюп. Узаттыңар анан. Узаттык эже, узаттык. Кетишти. Кетишти эже, кетишти. Аша. Колоботоң узарып, коң кесип калыпсың. Айттым беле. Акыры жүрүп алып кетет булар калык келиниң балаңды деп. Ана. Мен айткандай болдубу? Эмеже Кудай айткандай болот да. Көзүңүз ачык. Гада сиздин сөзүңүз ham туура чыгып калат эже. Гада маселе туура сүйлөсөң туура чыгат да. Эмежем күн чыгат десе күн чыгат. Күн батат десе күн батат. Рахат. Сүйлөбөйсүң. Эмне чыкпай калдың? Эмнени? Биздин айыл жактыбы? Ошону айтчы. Ооба, жакты. Чынын айтсам,
Өзüm de кетким келбей атат. Кандай? Не? Шаарга кетким келбей атат. Түшүнбөдүм сен. Шаарга кетким келбей атат. Кандай түшүнбөйсүң сен? Не сага кытайча сүйлөп атабы? Молодец келин. Кайттыкпы? Кайттык. Кайтса кайттык. Бали. Акам менен тең эмес. Конкретный сюрприз болот да. Келеміз. Бисмиллахиррахманиррахим. Ай. Еп отам. Биздин балдарбы? Бала го? Тез эле узат үйдүбү? Болоттор го? Эми бир эшиктен чыгып кеткенден кийин кайтып келбей эле койтпайбы аркасына? Буларга эмне болгон? Ким билет? Тынчылык бекен? Ой, эмне болду бала? Тынчылыкпы? Бардыгы жакшы жеңе. Бардыгы жакшы. Өздөрү айтат. Эмнени айтат? Ата, апа. Ой, келиңер. Биз айылда эле калып, силер менен жашайлы деп чечтик. Ызылдабай тыртыргылач айланайын. Телефон менен сүйлөштүрөсүңөрбү кичине? Алло, бул Гүлжамал эже? Мен Гүлжамал, ооба. Кулдугубуз бар эже. Эмне? Кулдугубуз. Мен тиги көлдөн чалып жаттым эле. Сиздин кызыңыз менен Ысыкүл кызым. Жогоруна карасаң? Ооба, көрдүм. Тигинде. Ак Бура дарыясы. Ага. Сүрөткө түшпөсүңөрбү? Ака дебей, байке дебейсизби? Шектен келдиңерби? Шектен келгендерге принцип бекер болот. Кана бияка тургулачы. Брат, аялыңыз болобу? Жакыныраак туруң. Кучактап түшөбүз. Тамаша, келгиле. Ассалому алейкум дос, кош келипсиң шаарыма. Ордолу ош мейман дос-шаар, эшиги ачык барыңа. Солайман тоо оштун коту, ак буурасы бермети. Жер жемиши төгүлгөн жер берекелүү дайыма. Ош, досуктун шаары, ош, шаттыктын шаары, ош, сүйүүнүн шаары, ош, жаштыктын шаары. Эй, Алейкум ассалам. Каяка? Бишкекке, ака. Велосипед менен бе? Кат алып келем, ака. Катын? Болуптур, ака. Оштук кыздар мажырымтал, көргөн адам соктанат. Майлы, ака. Десе тилинен бал коюлат. Жигиттери намуска бек, эмгекчил эл болушат. Конок келсе аянбастан кучак жайып тосушат. Ош, досуктун шаары, ош, шаттыктын шаары, ош, сүйүүнүн шаары, ош, жаштыктын шаары. Ошарымадан ата бабалар мурас калтырган шаар. Шаарымдын 3000 жылдык тарыхы бар, элинин ырысы бар. Манасада бар спек кага, Алымбек татка, урпактары биз болопуз, кылымдарды карыткан. Ош, досуктун шаары, ош, шаттыктын шаары, ош,